your best YouTube channel. Why media? Undi omukulu ole ekimuleetera obutayikirizaganya ninze kuba bwe nafuna omukazi ono yenna yayenda amwende yabe mukazi we. Mukazi ono yaloba gwe gwamba eyo empalano yavuira irala otayendera irala n'omukazi ono tamwenda kumubonesanako. Omwana oyo yali ayenda mama we omukazi wo ni omwana mukulu oba ni mubato? Omukulu asooka Muhammad. Muzeeyo wafuna mboka eyo mama mbala ebayenda mbe oba ku abaana oba kwononeka? Ndowooza kwononeka. Why media? Kyalo omutabani wono omukulu mwena alina abakazi bameka? Alina basatu. Abakazi abasatu tebamala okwira kaya ayende mama we Tidi obo ya mwenda abo tidi sebo nga bwejo omwenzi abana omululu sebo oli mububuka weno bidi era obibona ku mubantu omululu oba nabwayi wayenda mama wo. Nti ayinawe nti ekyo kyabona kirungi kyokola okuba nga oli kwa media amwe bali kutuwagira nga mbona mbozi daife ku YouTube kitwizamu amaani era tusaba yakabaka ali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga buli donze Yazid Yolisigira owaife busidobikado bambe tuwerabira ku likinga, tuwerabira ku commentinga, tuwerabira ku sharinga. Embozi yena yona kulwalero yana ku mbozi yesan oli kumba naye wano nchaire mu kumuze Shaban wabulanga ebyeti birungi. Muze Shaban yazala nga abantu bona yazala abana be wabula ekyembi ekiriwo nti abaana tebamwefuulira bamugobagania ng'entabo yavwa omwana omulenzi omukulu ye yazala ate yali alikwenda mama we yali alikwenda mama we mukono. Oh my God. Kiri kino obana aba mukitegeereyo omwana owono omulenzi omwana omukulu obutagemagana bwebwava nono era obwali musono muzeeyi waka nakati kaje mayige omwana yayira ku mama we mukono ya amufule mukazi we nga amusaba omukwano nga ajja mu numba ye nga tayambaire so embera tiyali nangu era nga byingira muko nabero si ekyalo kyayingira mu nsonga dino omukazi nga akoba ati omwana afuukire ekizibu omwana ayenda kungema bugeme omwana we mwene oh my God. So obutagemagana bwavo gano ng'omwana akoba alina okutwala muka baba we omukazi akoba ye yava bamusomesa toyendanga abaana ba musaada toyendanga abaana bozala kivwe gaba mawano aye ng'omwana ajja yali obwire ngali mukapala ayenda kugema bugeme byana kubisekebwa musago akoba ati okutambula kubona okwira kusetula aye bana so ekinewunisa nti yali ikoba ayenda okugema mama we era yakyawa muzeeyi yamusomesa idini ery'obusiramu era nga seeka mulamba muwali mu mulamba wabula nakola bino so tutwidde wa musigiti asomesa biki abantu era yakyawa muzeeyi ensonga dino nedavira ku muzeeyi akati kafa mu bitundu ebyeyiganga ekigulu kaje emayuga abeekukweyo oba oliawo yanafuna ku mirembe era nga muzeeyi yasenguka yaidde eno aye buti myaka gisoba 10 abaana tebaidanga ku kweno benda afwe so muzeeyi tumwagene nengembera tinungi emere ntono mulwaire asuka pulesa damu kuba atengeta butengete ati atengeta butengete enga odi tengeta dona atenga yafamu ku nekirala ekyaitalo eri ya muloga so ali wanazira ayamba so tudye tumuchaire chaire mu kubambi tuwire ku mbozi ya muzeeyi haba kali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos.
Wayi Media. Kyakutoyera ekigulu noide ne mayuge era lwa abaana butakufaako. Kwegamba naida mayuge olw'ekibanza kiri okuba ekitono ate abaana ndi nabo ate tetwidda kontena nga lwakabanda ako nakoba nti banayimu musigale nze ndakufuna ekindi nze nefunira enera ndiyo era nendwa abantu aye abantu baida waire kulambulako naire era buli muntu yewuunya ekyobera abaana abo kwidda era negayo nabakuba nti obani mulogo muntu mulujudde irogo nzakuliraka munkobere ensonga lwaki timunenda munkobere ensonga lwaki timunenda ndakubivwaku byemba timwenda era owundi omukulu ole ekimuleetera obutayikirizaganya ninze kuba bwe nafuna omukazi ono yenna yayenda amwendi abe mukazi we mukazi ono yaloba kwegamba eyo empalano yavuira irala otayendera irala n'omukazi ono tamwenda kumubonesa omwana oyo yali ayenda mama we omukazi wo ni omwana mukulu oba ni mubato omukulu asooka Muhammad muzeeyo wafuna mboka eyo mama mbala ebayenda mbe oba ku abaana oba kwononeka ndowooza kwononeka mukazi ali awo ng'omukazi kubanga ye nga bw'obona omukazi ono namufuna Museveni kasita Museveni yagema ati naafuna omukazi oyo emyaka Museveni gy'amazzi ginaakamala n'omukazi oyo so ono omwana yali ayendo mama we omukazi ono namuzaalira era loba ku muntu wundi yamwagaana kamuzaale tinamuzaala era abaana abo abataano benda okukobera omukazi ono yabaagaana nga bazaale ng'omusaada wakitegeera otya nti ono omwana ali kutandika okufunamu empisa embi okwenda mama we we bali kubuuza kibuuzo kirungi bwe navangawo nendidde eno kuba wannali nka namaani ke nkakola buli mu kitundu era nga nze twa buli mu kitundu yemuga sente nti onaazitwalira mama we katazimuwa ajja mu bavubuka bene Yesu taati ampa esente okumuleetera daaki muga daaki mbeera yandoba abavubuka balimu abakoba Sabani mutabani gayenda mukazi wo nti anze ebyo tibiidi eyo yaba ensonga eyindi kyeyakkolera era kyene kikyamu kwetaba erosi waitaba erosi yakoba ati nenda maama oyo ave gano kyenda kumubona gano baba alifuna owundi bali kumubuuza ekibuuzo lwaki avaawo tali kukiga abuuziza omukazi atya nze emyaka gino gyemaze kumpi gigere 34 nze siyavaawo agamamu igaiza nkube kuba ndobye kusula naye omukazi nakuba mwene yakuba ati ate nga ife iteeka eri ewaife bugabula tinekyo fe titusula n'abaana babasaada ate tutusula ne bamazaalo baife bazeeyo waidiraku n'ababalo kyaleeta okumuswazaswaza mu bantu omwo buli muntu yamukungirira yaswala omukazi wo yabyogera mu lukiiko olw'ekyalo nga buli muntu ali kuwulira berusi nga bwe nkukobere nti omulenzi mwenene yeye taberusi yakoba ati mugobega n'oyo omukazi bali kumubuuza ensonga lwaki omukazi bamugobawo lataawo tali kumugobawo iwe oli kumugoba ng'osinziira kuti bali kubuuza omukazi mbira niki ye mulini mutabanewo omukazi yena ali kubanyonyola ebyatya nze lwakunenda nemuloba kyova era agema n'omwigo era aida ni pajama bwerere kumpi nakiddu waalaikum salaamu bulungi webale kusoma kale oti omulenzi olw'omukulu ye n'akazaala n'omukyalo so ono omulenzi otinga aje yalonya maama we ng'alina mu bwerere mu pajama aida ku bwerere buti amupajama igulo kasita buziba kaida era galiwo ndowooza omugala afumbirwa nakigeyo nga gye bali naye munumba
amubuuka omukazi ono amukoba ati mana igalawo ono azza kutukuba era omuwala ole n'omudulizi w'omukyalo ono era ng'omuwala olubona oyo mwana nakakoba nene ati mona ati wuuyo ali kuyida omukyalo omutabani wono omukulu mwena alina abakazi bameka? alina basatu. Abakazi abasatu tebamala okwira kayayinda ayende mama we tidi obuya mwenda awo tidi sebo nga bwezi omwenzi aba n'omululu sebo oli muvubuka weno bidi era obibona ku mu bantu omululu oba nabwayi wayinda mama wo nti ayina we nti ekyo kyabona ekyo kyabona era kugamba bo basiru nino omuntu kyandawulo ino era buko bukulu ino buko bukulu ino so buti takulamusa taida nyono niduzi n'omugala afumbirwa nankana awo mugi yafuirwa omwana bwafuirwa omwana babitagana okujja okulira emugi aye babitagana baja kibana musa era lutwayigana ne ku magombe yekweka yalwa kuja kuna musa era bubali bagolola bugololezira yankoba kwati muzee weraba nze ndiga nonga bwomona mutaza kubana yakozesa ko oluvannyuma eri n'abauti nfuna ku busente aye nkulina sikiina ino munankukobeire ngoyo olinse kudabalamu aye ekituufu kiri nti engeri yenakola okuva enuma ereke nkola nafuna ku busente naaba nibye nkolakola ndi awo alhamdulillah Mungu ampa kyendi era obwire buziba ngolola ntengeeta na kisimba agolola naira bwahuna ekyo yemba n'ekyayi nenywako banfuna obusukali batubufuni alhamdulillah abaana bano omuvubuka naye ku itaka lyo oba ali kulya kika aliaku oyo yatakwendera kwirala naddala oyo yali ayenda mukazi we itaka lya kika baba wange yazaala nze zenka nazaala baba wange yazaala baba wange yenka ekitegeeza nze eitaka eryo lyona ne balekera nabukoba nti anze tyenda kukontena nimwe baana ife abakulu nife abavaamu ebizibu ono okuba n'empisa ensiiwuufu okwebisaati olowooza kyava ku kinga omuzaire eriyo ku mukika eyakolanga emizenga gino ono gyakola tidi kuba yankuba nti tidi mba mutuufu kubanga yo ekika kyaliwo era kiriwo ate ekika ekyo kyaba kinene nga ife bwe tuli abaisimukuvu abangi aye kisobola kuzuulamu nti ono yakola bino ono yakola bino kubanga nze tisobola kujja mu maka gaabwe nti oba amanya ono kyakola amanya oli kyakola wazira omuntu bajja bamwanike mwolwomu amanyamu ti yakola ati mwene yeetera olukiiko mwene yenkane yeeyetera olukiiko mwene neyeeyetera olukiiko era olw'obulumi bwendi nabwo nkulina busobozi nensobola okujja kuyena kapanki nkuli najja ndakuwa namba yo okuva wano kirungi ofuni omukisa nga wokobyo oti nifo tubayamba ndidde gano toba nakoli isimu lyange namba yanyisa samwe nga ndidde namba yana kapanki ndi nayo yene ye nga tiyaleedya ng'ojja kuba mwene omufuna oyogere okoba ebizibu byo byona Mungu akuwa omukisa amina atonda akusaasira ofune buli kyoyenda amina mukama akugane ya rabbil alamin amina ekibaire nga tikyetaagisa tulira nze mukazi wankuba diri kulira ku magombe gale aye nkuli aba yali yeka nayetumya n'omuntu nti gyomwetaide ife tulina enaku yandawulo duzi bazimbye amayumba ago gabali kuzimbira abantu bazimbira abalamu nze nakoba nti banange mbawe abalamu bano begayo ife tuzira sente zigula bazimba nokutuleka enuma duzi bali bakamala okuzimbirawo omukazi enumba kale nzira kyensobola nakukwinanola mwana wange
oyinza okutwala ekiseera nga tuli kunywa cyayi oba tuli kukola otya oli awo obubi aye oli n'abaana abo bakola ssente owene baba n'abakazi era balina amaka era niyetutuukayo niwe oluyingirira wakoba oti abalenzi bana abatalowooza ku iseebo otekwana okwewuunya iwe era babuuza n'ekibuuzo oti baba we timwenda lwaki ezira kye basobola kwennonola asaddeeza akawoni saabi tuwaire kirala kiti era naddala oyo omulenzi mwene oyo namusomesa yafuuka muwalimu mwene liina musomi wa Qur'ani bulungi aye okwendanyana natya aye musomi wa Qur'ani asinga ninze isobuso musadda muyivu omwana ono bamusomesa n'eddiini seeka mulamba seeka era ajja n'emmimba lyeri yasaza abantu era kwegamba ye nga bwenkobere nti buli lwe badeemanga kaseyadeema kusoma kweyongerayo nze namweza mu kuzimba n'owundi olwadeema okuzimba okusoma kweyongerayo era namweza mu kuzimba nti ayi mweza kujaga buti ono omwana takwenda aye nga seeka mulamba namuwalimu buti wajja mu musigiti okusomesa abantu akati mwende abazaire baimwe abakoba ati mwende bamama baimwe biki byabakoba era abakoba aye baba wange mu musigiti muno ninze mwena ayogera niwe nsobola okwogera ebigambo na oba nabuulira omuntu aye bwene iwe oli kubuulira oba oli kubuulira kyene oba oli kubuulira mahusudi obuulira mazima kale kwegamba nga bwizi nti omuntu waidembe okwogera ekintu bamusiime esaawa eyo owulire waidembe ayogera ekintu bamusiime batya omwalimu ngo abuulire yabitirira aye nga mwetakola byabuulira kubanga bo obonanga omuntu kyendi kukobeza kifuna buli muwalimu lwakukobanga ati kola byenkukobye otakola nze byenkola otambalanga oti oyo muwalimu era batali kubulira iwe lwakiikiriza omuntu oyo okukola byomukobye onewuniza oti muwalimu ayenda maama we ayenda kulamba naye ajja na mwanda we niye maama we amulaga obwerere bwe amawano Okay, so onkobeeko tu oli kwenda namba oli kwenda kujja kukona kapanchu ku radio oba nibyo oli kwenda okujja okwogera ku radio kiki kiri kwenda okutwala ku radio nenda kumukobera ekituufu abaana abo lwakipange nanze ndina ebibonerezo bimona nzira kyakulya nzira ki nzira mbeera yonna ate abaana ndi nabo ate balamu ayitiza ensonga lwaki kale kyenenze nsobola okwinonera okukuba nakapancha atolayo abantu aba buli ngeri yagondola ensonga z'abantu baba nekyo nzira kindi mwene kyali bankobeere niye n'abagano ndi mukobera bwe ntasobola kutambula era nze tisobolera kutambula mugere mbabo era tunda tukobere kiki yegomba kwinina ino lwaki ayenda maama we era ndowooza oli kubona amagulu gano musaza tisobola kutambula ndi awube nzira kinamba nzira ki kale abaana abo bemba ndowooza nti yoba n'abaana bano bakuyamba era nze yentuuka gano nina okwogera n'abantu bakoba bati ayo yalina abaana abali bona olufuluuto lwaki kuba mpera yembala abali yena basatu bali 7 kale obuuza wakuba oti aye kizibu ki aliyoti alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh amawulira bebuuza n'okwebuuza naabo abo bananga abo bona b'ekitundu ekyo bakola ti bwesabani ki ekyakutuuka ku nditiidi mungu naidi kubanga singa obulwaire buno nabuwona ekyo nteekwa okukobera ekituufu aye kubula sente aye singa nawona obulwaire buno kubanga lino italo bandoga itali lino baali ndoga mu kuzimba musaza yali mukawango yankoba ati abasinga sibe nga tibasobola okuzayo omwana muto nga ife abakulu tuli bano yajja bukunjeere yeyatoola obulezi buno era eyanvumula yeena kabiri
yaliwa mu nsi zakulya yasobola okuleeta obulizi bweyababampa nafaananaku nti yakoba atweza kwiza nzabe oluvannyuma lw'okwiza nzabe obulwaliro obukuwenu era lulekere okukankana Mungu yaleeta ekikye yamwita kenkaali kujaayo obwene era babankobera nawulira ekizibu enaku naagibona gamba n'abantu bange beene abaalinga ke bandwaza babona enaku y'amaanyi n'omusaza oyo kufa kenkaali kuwona kuba nalwala omwaka mulamba n'emyezi 6 obwene kale ye Mungu ankuumira bwaga atyo nze ndyawo. Okay, so buti okwebeesaawo omuzeeyi mu mbeera yolimu omulwaire abaana tebakuyamba abaana bakusuulira kikyokola eno kyenkola mpigaano labanga bwoli kumubona ano nti bwe ntyama naleeta obuntu tutu obwo yendeeta obuntu obwo n'ataawo bagulaku bubagiya era bandeetera gano ate abasuubuzi bange baleeta buleete bandeetera gano nze tijjayo bali tunda bubagiya watunda obuki nekyekindi n'obwidoido n'obufulu obwena akamala kubunkopa obwomu era yakava gano mpegano nga bizibu munange bonaabona oti wazaala tuweesiimisa na mugumba nze tikyaga tikifaanana omugumba nsinga bingi bagamba nebinti duniya etubu eri omuswahili yakoba ati dunia ina mema tena dunia nteina mweso tena dunia hakuna mwenyewe swahili byona byabyogerako wagamba nze nali musaza eno omukozi w'emirimu era nga nze ni musaza ategerekeka mu bantu wambaye musaza mukulu wazima uredi mu basiramu ku mufulu wemba kale ekitegeeza nti muna Mungu mwene alhamdulillah ate nkulina linkola ina ebikyamu ndowooza nkuli yantola mu nsi muno aye buli lwe bakumusaalo n'ensaba ndowooza Katonda ikkiriza n'asigala kenkaaliwo baba n'ekyo era nga mpegano omukazi avuire koba ati aye ndi kujjayo tunaalya ki ankoba nti Allah naidi mwene Allah aida kutuwa ekyokulya mashallah omulenzi yanayira yona akabandu tunaalya watakafune alhamdulillah kuba Mungu atuwa n'abageze ate bwagera kubanga nze mu byafaayo ndi nikyendidiku ye yaliwo omusaza mulala oba amasaba abeera baba nti endala egwire bazira mmere aye bwe baali nti omusaza atambula yafunayo kahaafu yakola kye baalyako baali bali awo igulu tiika bamusaza baza bati bana n'ebifuluusi bibba omukazi akubaiba ati ate ali tunakola otutya abagenyi abo akantu kano akali mu kano ke tujja okulagira n'abaana tunakola ki omusaza yamukoba ati alhamdulillah okukugera kwa Allah goya akantu ako yagoya akamera ako yakaga abagenyi bayeta mwenewo amukoba ati datulya mwenewo yabakoba ati emere yatulya tulina byeffe ate bazirira irala bajja kusulira bwakyenkyo okusalira okumpi betwika emigugu aye buli muntu yetwikanga omugugu nga wallahi tiguva wansi abagenyi abagenyi omugugu nga tiguva wansi yakoba ati muleete ekintu tubayolere ku kumere bayola kubabaga ate muleete ge tubafukira ogundi okujja okwetwikanga era n'ekirala ogundi okwetwikanga n'ekirala abagenyi abakujja okuvaawo ng'omusaza edize ensawo y'emmere awo abagabirire Allah amaze okubagabira mu katono kale ke babawaire ati kasula endala kukale ati ife katusulira awo kunifa era nze nkusesa nsobola okukyaza abantu wano n'asala obwidde obunabaga nebeera awo Mungu yaleeta sente oluvannyuma inshallah twafuna ekyokulya aye tiddi kyakukolera omwana iwe oidye gano
tompaire emmere tompaire ki ozira ki aye alhamdulillah 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 bakuzaalaga wange nze yanzala mwana zenka nzira mwana nze nzira muganda wange mama waife yatuzaala abaana bati basatu omuwala oyo yaba tuzaala naye n'abaire omugaiga w'etololo nga neyagula ne garaje y'etololo k'abayindi bagolola era nga ni sente ngi katonda yasooka okuyita wetuwangaire ekifa abalenzi ababiri duzi mu mwaka gule kuba oli munange yali takasobola kuva eri kwidda kuwano ate nze tikasobola kujja yali wazira kabiri ninze negalirizanga negalizamuku emirundi kyebiri nafunaga n'owa pikipiki namuwa obusente bwena nfunye yantwalayo oku kabiri yantwalayo ogundi omwaka ogwo yafa ninze ndi nti waheda kale era duzi buno omukazi yena yalwaza nina yalwaza muganda we aye wallahi kansula munumba omuzeka aye omwana ole kaida yanoonya muzeeyo kalimu nti ndimu muzeeyo kalimu nti ndimu baleeta emmere bajaganawo ye bampaire kyadoonoosya nga nzira era nakuba omwana nti mulekere kuleeta kyadda nze tyenda kyadda mungulire nga akacapati wakiriyo oba ni sente aye akacapati muzeeyi kagema munda alhamdulillah mungu atyo naidhibu yakumanga kale nsonga eyo muzeeyi wange nze ndi gano era nze obwire buziba ensala subuhi yange nensala malibi nensala dhuhuri nensala asuri malibi nga manjira yentasobola olange makoti ndi mutulu najako endooma natuuka eka waluuyawo kale era nze oli yantagaanako endi gano nti aime gano kuba ati omusaada ayi wallahi ndi mubolu mwene lwendifwa tidi kale kyenvwire nenda mane nakapancho natolayo abanaku era nakapancho omuwulira ku rediyo ku buli kiseera abalina ebizibu byabajayo babasondera ku akasente babakozesaako kale baba omanya ng'oti katonda akulese gano oba atijayo omusaadha omunaku ole gyobone kyali kiri munaku mu bantu ndi n'abantu ati bakuyamba aiti banamba lingo wazalira obwerere ate kuzaala ndingo wazalira obwerere amakulu matono wegamba kubanga olwoni mpagano amagulu gatandise kunuma okuzugumula amagulu ganuma okuva muno gano nagwa mu muliro kenkaali muto mama waife okuva bwe yatulekulira awo ajja kale mpirano amagulu gano ganuma emirundi gino okusalira mu mutima galuma era bugekekere titenduka so obuzibu okusingira ngotole ku nti ekyabaana bano abakulekawo tebakuyamba olina ekizibu nti emmere ntono kuba era yetujjamu basawo bakuba bati weekiri ku ekyakulya nakunywa osira kyolinakyo eogezaako okukoba oti ndi ati abe leka kutuguya fe tumaze okubona tolya era tonywa so awandi obulira ekyokulya sawa endi ekibyokulya tibanabyo kuba omuntu ng'oli mulwaire tekyenda n'olya saawa eno kyendeyo bwenkyo ng'osobola wanywako oba kyayi
Yovayo waidagano sawa akwidanda yakwidanda be sawa idda kwawe yakuwa kwa kantu wali aku aye yeno obukyayo ba omwana yafuna obusente yaleeta obusukali mbunu wencho kabiri mpegano ngaigulu ngampegano mbe na kamalo kulya mukyalo yajeyo mu bantu abafuire aye gagati awona obukozeki gagati awona oba kikyolire obozira okutola ku bwe nali nti obusiraamu bwaningira kuba nasobolanga okusiiba endala ekyo nga nkyeyizukiza ino tyakasiramfu nakyendi ekyeiggulo noba nasiibanga kambeererewo sebo n'ensonga eyo. Nze nga bizibu katusabe Katonda mwena buyinza agonza embeera oba oliawo tufuna abantu abasobola okugabirira ni namba ya nakapancho ndi kujja kugikuwa yugo ku radio yena ndi kujja kuva wano nga njikuwaire yene ng'omuntu tyenda y'abantu bandi nendanga okuba ku nga mwene nayogera yena omukobere ku bizibu byo oba oliawo tusobola okuba n'obuyambi bwetusobola okufuna bambi embeera neyo omuzeeyi embeera tinungi muzeeyi yazaala abaana aye abaana abandi muyambye abamuleka omwana omukulu kabiri yaira ku maama we ayenda maama we mukazi we kyaleeta obukyayi obutagemagana era muzeeyi yava waka yava mu bitundu ebyeiganga yaira mu bitundu ebyemayuge oba oli agafune ku mirembe omwami ono omwana ono ayenda maama we ekyewunisa nti muzeeyi yamusomesa n'eidiini nga seeka mulamba muwalimu abuulira aye tutuli byakobera bantu musigiti aye yamukyawa tamulamusa tayenda kutegera bimufaaku ekimusanusa kuwira nti muzeeyi oba oli awo afuire nekimusanusa so benda ino kuba lwaki benda ino nfwe ekitegeeza nti singa tibenda nfwe omuntu bakukoberanga omuntu mulwaire olutali mulundi mulala aye emyaka egenda okwaga 10 oba n'okusingawo nga tojayo bizibu ki ekyo kyagana nga okyagaina otya ekyo kiba kizibu kyamaani ino latawuni yabanga alina ebikyamu ebyaganaani toyinza butajayo aye omuzeeyi asobya eri omwana muzeeyi tasobya omwana nasobya omwana niwe osobya era omwana niwe omuzeeyi nateekwa okukanga ebibula ew'omwana omwana osobola okutereera layini yobanga olina ebikyamu byokyamyeku owene kale omuzaire akukanga ebibula otereere obe bulungi kale so bambi embeera nayo tinungi omuzeeyi ali wano wetumwagananire aye nga ebirwere bimugoyagoya ayina place yamutengeesa yaye natengeeta engalo ng'owa oluwuumi tukobya ati mulimu n'eitalo bamukuba eitalo weyalinga akakola emirimu eyo egy'okuzimba bamukuba atengeta yena wazira buyambi wabona aba natungirako ku bantu bigaito bino yava oletaku akagaito kano omutungira yamuwa oba amuwa 2-3 then yena akantu kana atundaku obwidaawo n'obubagiya ng'embeera ey'omukyalo aye nga obwidandabi butono ayenda obwidandabi ayenfuna ntono emmere wazira abandi muyambye bambi abaana bamwefuulira yavaayo iganga yaide mayuge afune ku mirembe so nebyo tomananga oli eyo ng'oli kuno obuyambi osobola okuwa ku muzeeyi ono bambi tusobola okubweyanza obo bwakamera obwaki and Yazid Yolisigira abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos.